Kutasa guys. Puro paldo ne, kwarta ne. Kada magsaging oh, kaming mama oh. Okay. Paldo ne among dala, paldo. Managag taga pa? Pila ka bulig? Ha? 16 ka bulig? Ah. Kwarta na. Oh, sige kang papa. Gulang na kayo? Gulang na. Tasa. Nana si Inday. Oh, napoy pagkabot to. Tuwas gulang sa kaging eh. Mama to ba? Ito ay tapo pa tubo. Bunga lumboy yo. Napo siya punguha iya pang reglumboy. Tahon. Lagi po. Tasay. Video-video ba? Saging pila ron tundan. 20 kilo lang kuha. 20 kilo? Tato, na. Ilang kilo dito sa kuan eh? Mahal ito Cebu. Mahal dito. Mag-una lang muna ako niya. Ngawan naman. Okay. Sayaw. Videohan di ka ba? Ha? Sige ka tama, sayaw. Oh. Kompetensya to amay ba? Ha. Oh, kuan ni are, video-videohan ko are. Oh. More ni tanan. Oh, tumay po na to. Kato ato. Oh. Ah. Ha? Ah, testingan good. Ah. Kurang balikan Patagbo, magpatagbo ka. Ah, tagpo ato niya kay basig palitog 10 kilo. Ah. Saging ba? Lindot yung bio sa bunto eh. Lindot yung mga bio. Ha. Smile ya. Se. Wag wari kam kaon? Pagkaon na rin. Pagkaon na rin. Kutasa guys. Puro paldo ne, kwarta ne. Kada magsaging oh, kaming mama oh. Okay. Paldo ne among dala, paldo. Kwarta. Kwarta ne among dala do, kwarta. No, saging. Sa. Grabe pawis eh. Di ba bay? Oh, kanindot og bios dire.